Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo washushanya ishusho ya square ukoresheje Turtle Art. Twibukiranye ko Turtle ni application ishobora kugufasha gushushanya amashusho y'ibintu bitandukanye ushobora kwifashisha mu ishuri. Nko ku banyeshuri ushobora gushushanya uruziga, ushobora gushushanya square. Twebwe rero reka duhere twerekane uburyo ki ushobora gushushanya square. Twibukiranye ko square iba ifite impande enye zingana. Nkuko tubibona kuri aya mabloke dufiteho utuzu dutandukanye. Hano ibumoso wowe uraza ufate curseur yawe ushyire kuri Turtle. Numara kwikanda urabona amabloke agiye atandukanye, harimo clean, harimo forward, back, right n'ibindi. Iyi ni Turtle dufite ahangaha. Turtle yacu turabona ko iri hejuru, irimo irareba hejuru. Reka dutangire. Turaza kwifashisha aya mabloke, turaza kwifashisha forward mu kubwira Turtle ko igomba kugenda intera runaka. Back ishobora gusubira inyuma. Right irakata, irahindukira kuri angle runaka. Left nabwo irahindukira ibumoso. Reka dutangire. Turtle yacu tugiye kuyijyana, reka tugende step. Hano wakomezamo umubare ushaka, reka wenda tuvuge ko ari step 150. Murabona ko Turtle yacu iragiye ikoze urugendo. Reka twifashishije aka kantu ka clean ikintu dufasha, idufasha mu by'ukuri kumenya ko ibijyanye na command yacu aribyo tuza kubona. Urugero nk'ubu clean ntayifiteho, ubaye udashyizeho clean ugakanda kuri forward, urabona ko bikomeza kugira gute, Turtle yacu ikomeza kugenda. Bikaba bishobora kukwereka ko programming cyangwa se ibyo wakoze atari byo. Noneho washyiraho clean. Iyo ukanze kuri clean urabona ko igaragaza intera Turtle yawe imaze kugira gute, imaze kugendaho. Reka dukomeze. Turtle yacu murabona ko irareba hejuru. Tugiye kuyihindukira za iburyo. Murabona ko iratanga angle ya 90. Turtle yacu irahindukiye. Reka tuyibwire igende ijye forward intera zingana n'150, kubera ko tuzigize 100 urabona ko ntabwo uruhande rwawe rungana n'uru nguru. Biraba ngombwa ko dushyiramo 150. Okay, urabona ko Turtle yacu ikoze intera, tumaze kubona impande ebyiri. Turtle yacu reka tuyihindukize nanone, irahindukira ijya iburyo kuri angle ya 90. Turtle yacu urabona ko ihise ireba hasi. Dukande kuri forward, kubera ko impande za square ziba zingana. Ubwo hose turagenda dushyiramo 150. Murabona ko tumaze kugira impande eshatu. Kugira ngo rero tuze kubona square yuzuye, tugiye guhindukiza Turtle yacu nanone, irakata iburyo kuri angle ya 90. Right. Turtle yacu urabona ko yahindukiye. Noneho moving forward nanone, Turtle ikomeza igende ijya imbere intera ingana n'150. Urabona ko tugize 100 ntabwo square yacu yabifunze, kubera ko impande rero zose zigomba kuba zingana. Reka dushyiremo 150. Murabona ko twamaze kubona square yacu. Ubu ni uburyo bwiza bwagufasha gukora amashusho agiye atandukanye. Iyo umaze gukora ushobora gukanda kuri save, ukayisavinga ahantu ushaka kuri machine, noneho ukajya uyifashisha mu masomo
n'ahandi hantu wateguye. Murakoze, ubutaha tuzagaruka tureba uburyo ki washushanya sako. Thank you so much.